Right-ke eNingizimu Afrika mzazigama sisibongo ngwashozi sizwe inkalakatha sizwe Vinhla Sotho Amanda Black umculi-ke we-Afropop lapha eNingizimu Afrika useyiphikisile-ke izinsolo-ke ezivizwe abantu ezinkundleni zokuxhumana sokuthi-ke uSjava-ke uJabulani-ke Hadebe uyamshaya-ke lezi-ke zinsolo-ke ziqhamuke nabantu ey'nsukwini-ke ey'ngaka ezedlule. Kanti-ke uSjava kulezi nsuku unengoma-ke edla ubhedu eNingizimu Afrika. Abantu bathi-ke kuyindlela yokuthi kuphazanyiswe-ke ukuhamba kwengoma kaSjava. Kanti-ke uSjava phambilini wasoleka ekutheni-ke wake wabeka isandla-ke uLady Zamana engumculi-ke lapha eNingizimu Afrika. Kanti-ke ey'nkundleni zokuxhumana abantu besebevele beyisho ukuthi-ke akukaze yanuka-ke ingosiwe. Kanti-ke Amanda Black ukuvezele lokhu enkundleni yakhe yokuxhumana-ke uFacebook nala khona-ke ethe ingake nilingene ngiqambela amanga kukho-ke okuthinta uSjava ekutheni-ke uyangihlukumeza. uSjava-ke ngomunye kwabaculi lapha eNingizimu Afrika baphambili kanti-ke bakhombisa-ke ukukhula nokudlondlobala. Amanda Black lezi insuku awukho umculo akawukhiphayo kodwa-ke uthi kuyamangaza ukuthi abantu bake bamthathe bamfake ey'nsolweni-ke ezithinta lezi.